Sanibonani egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Siyanibingelela bazalwane. It is yet another beautiful day. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithi ngiyalithatha leli thuba ngiyalamukela kakhulu ngibingelele kunina nonke bandla lenkosi bandla lika Jesu. Sibonge kakhulu ukuthi nihlezi ninathi njalo ngalolu hlobo. Yes, uNkulunkulu makadunyiswe, makabongwe, makadunyiswe njalo. Siyabonga kakhulu bafowethu egameni lika Jesu Kristu. Azakhumbula ingoma ethi owahlatshwa eGolgotha. Ngixolisa bafowethu ngibe ngilungisa lapha khona bekungekho right bengabonanga. Yes, ngenzela ukuthi sikwazi ukuthi siswane kahle. Yes, sibonga kakhulu bafowethu. uNkulunkulu ke makadunyiswe, abongwe zikhathi zonke. Igama lami ke ngo-ST Wakadlamini. I am the child of God, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Sibonga kakhulu. Today I'm joined by udadewethu Esnayila, the woman of God, ozosilandisa about sozwa ngaye kodwa ke kudala sile izimpi zokuba lolu suku lugcine lufikile. Took us a very long time. We'll plan kungenzeki the sekwenzekile. Hayi kwenzeka inkinga ke manje umuntu angasakwazi ukuphuma evalelekile ukuba akwazi ukuyomlanda lutho. Sabathe lutho. Hayi kwaze kwaphoqa ukuthi ke hayi ke sibiza abantu bazosiqhekezela. Saqhekezelwa ke manje. Sakwazi ukuthi ke kugcina ke kuphumekile. Kube bengasibona abantu abafikile ukuthi bakwazi ukuzisiqhekezela. Hayi bese lokho sixoxa nje singixoxa naye ungale komnyango kweButler Guard nami ngingapha ngaphakathi akwazi ukungena nami ngikwazi ukuphuma. Kodwa sekwenzekile ke siyabonga kakhulu bafethu egameni lika Jesu. Woman of God, right? Right, man of God. Uyaphila? Ndiyaphila man of God kunjani? Into yakhe inezimpi. Uyayibona? Hey, ekugcineni kodwa ke sesibonga usegcine kwenzakalile. Ayikho enye indlela ngoJesu nje. Hayi. Siyabonga. Hey, zazimbe zingaka. Amen. By the way ke this is a Christian platform. Njoba ngihlezi ngisho ngithi umzalwane sendaweni right kakhulu mawusuke ula. But ke anisicela senkosini kuba lolu suku nale episode ihambe kahle kakhulu. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord, for another opportunity yet again. In the mighty name of Jesus. Baba wethu engcwele, uNkulunkulu wethu engcwele, phakama njalo, uphakame uNkulunkulu wethu namandla ezimeni zethu zonke. Kuvele wena, phakama njalo Nkosi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Vela ngamandla uNkulunkulu wethu engcwele, in the mighty name of Jesus Christ. We thank you, Lord. Amen. Woman of God, angithathe leli thuba ngikubingelele once again bese ngikwamukela. Uyaphila? Ngiyaphila man of God. uNkulunkulu semuhle. Siyabonga. Ngibonga ukuthi ngimumusa kaThixo sendifikile kulenda. Ekugcineni. Bekungelula kodwa kwenzekile. Sambonga uJesu, siyamdumisa kakhulu. Mhlambe nje nakulabo abaqala ukubona usiphe nje introduction. Igama lami ndingunwabisa Nkawule, ndisuka kwindawo yase Eastern Cape, uGatyane, uQhakazana. Uthetha isiXhosa hle umXhosa? NgumXhosa qha. umXhosa thiwa gqithi. Ndiyathetha kaloku. Uthetha gqithi noma uthetha nyani? Ikuphi right? Ikuphi right uma umuntu umethi uyathetha uthetha gqithi noma uthetha nyani? Ikuphi okuzwakala? Ndiyathetha kaloku nyanyani ndiyathetha. Uthetha nyani kahle. Ugqithi owanona? Bonke. Nogqithi uyangena? Yes. Siyabonga. Sibonga kakhulu mama. Sike sathi ukukhuluma kancane, sike wangithumelela nje sikhuluma kancane ku WhatsApp. Mhlambe nje ngale kokumusha isikhathi, mhlambe sivele singene straight kwinto yethu esilethela lapha namhlanje.
wakongilandisa about ukukhula kwakho nama spiritual attacks njalo oba nawo ngiyafisa nje ukuthi mhlambe ukusilandise mhlambe from la siqale khona. The devil is a liar. Asikwazi ukuthi sesilwe kangaka maqede bese singalisebenzisa ithuba inkosi esiphe lona ukuxoxa ngento odlule kuyona okanye ngento odlule kuyo. This is an opportunity, so ngiyathanda ukuthi sivele singene straight kuyona ngesixoxe ngayo. Amen. Amen. Ndiyanibingelela nonke enithe nabukela le show uThixo abe nani. Ngokwenkolo yami angizokholela ukuthi mhlambi nibone mina angazi ngizoyibeka kanjani kodwa ngizokwenza amandla kaJesus. Ngoba ngizoveza uJesus ukuthi uyaphila. Yes. Akukona ukuthanda kwami kodwa kungamandla wakhe. I love it. So ngizokwenza itestimony yomuntu othi akazi ukuthi enze njani kodwa ngizomnikeza ithemba lokuthi konke odlula kuko ukhona uThixo. And ekhona uThixo nje ngokwakho ukwamkela uJesu konke kuyenzeka. Sometimes man of God izinto azenzeki ngexesha esithina sifuna ngazo kodwa zenzeka ngalendlela zenzeka ngazo. That's correct. And makwenzekayo ukuthi ekhuleni kwami mina ndingulomntwana onguye ndinguye ngikhulela kwindawo yakuqhakazana kuGatyane. Ngikhuliswa ngugogo wami ndizawumixa nesizulu ke baba. Ngikhuliswa ngugogo wami nomkhulu wami yabo. So ngakhula ke ngalendlela ngikhula ngayo ekhuleni kwami man of God kangibekulula empilweni yami. Khula ngaphandle kwabazali utata ngimazi yabo. Njengoba ngamazi nje utata ke so ekukhuleni kwami ndizoyiqala lapho ndiqala khona. Lo muntu umbonayo namhlanje mina ngikhulele esibhedlela kwindawo kuthiwa kuseThafa Lofeve eCentane. Okay. Le ndawo le engikhulele kuyo bengimuntu ongakhona ukuthetha. I think ngeke ngithetha ngezandla manje. Yabo. So kodwa ke ngangihleli nabanye abakhubazekile ngokungakhe ndabona yabona mhlawumbe nana 5 years angazi. Okay. Kodwa ngikhule ngimuntu ongakhona ukuthetha. So mangikhula ngakhona ukuthetha ke ngokudrainwa ngisenzwa yonke into. Hayi ke ngoba ekugcineni bangikhulula ngakhona ukuthi umuntu othethayo yabo. Mangithi umuntu othethayo yaqanda esikolweni mangiye esikolweni bamangala bonke abantu bathi lo mntwana lo clever too much yabo. Yes ke ndafika ngoJuni icrash zazingeke ngexesha lami yabo. So ngafika esikolweni ndabedlula bonke bebese classini. Hayi nganyusela kwenye ilendi grade kwenye indawo ngabeka ngazi ngobeka kwiclass ephezulu uJuni lapho. So ekhuleni kwami hayi wabona usathi kwakunabantu abesithi inkulu into ekulomntwana yayibo. Ekhuleni kwami ke ngikhule ngaphandle kwabazali ngoba ngitsho ngikhuliswa ugogo wami mangikhulayo ngiqala lapho ukuthi bengakhona ukuthetha 2 ngikhule kabuhlungu kakhulu bekungelulanga empilweni yami ngikhula ngerape. Abalume bami abayi2 ngabazalwa noma wami mama bengekho ebehlele eNatal yabo. So owesithathu yayingumuntu relative kukhala into yokuthiwa kuya entabeni. So waye uya entabeni esisiya lapha endlini so ngaba ngowesithathu kwirape engangikuyo. So but angazi noba ngizawuthi yangithatha mhlawumbe noba yi2 years noba intoni but ayinto eyayisenzeka. Ibuhlungu kakhulu ndingazi ukuthi ngizokhalela kubani because ugogo wami yayingumuntu westreet and wayengazovuma ukuthi ngabantwana bakhe ukuthi kuthiwa kundikenza into ethile yabo. Yes ngaqhubeleka lapho ngathi ndikwi-grade yabona ndihlala ndigula uyabona ndinekhanda li too much ngavunzima nokuthi ndigobe ndisilwimpi yabo ekhuleni kwami yabo. Ngakhula so ekhuleni kwami ngapasa ilento ngaqala ukuyethini ngiyokwenza ugrade 10 eCape Town
Okay. Mangiyokwenza ugrade 12 ugrade 10 eCape Town ngahlala nomakazi wami impilo yayinzima nalapho so ngenza ugrade 10 ngenza ugrade 11 mangenza ugrade 11 mangizokwenza ugrade 11 umama wami 2004 waqala ukuthi abuye eNatal because bechate nestepfather sami eNatal. Okay. So waqala ubuya ke 2004 ugogo wami wachona ngoba umkhulu wami yena wachona 1999 ugogo wami wachona mina ngathi ngenza ugrade 12 ngaqala ukuba pregnant ngiyaqala ke ngokuthi nje mekuchona ugogo wami nje ngiqala uhlala noma wami noma wami asazana uyabo so masingazani ke kulapho kwaqala khona isuffering empilweni yami. Izinto obuhlangabezana nazo ngaleso sikhathi umngakanani manje ngaleso sikhathi? Ngizothi benangabe but 2003 or 2003 so bengisenza ugrade 11 so 2004 ngaqala ukuba pregnant so kuba ugogo wami wachona ngaqala ukuthi ngiqala uhlala noma wami ke ngoku. Usuhlala nobani ke noma sekushone umama ke? Sengihlala noma wami. Sokuqala lapho ke ngoku impilo ukuthi ibebhlungu. Like uhlala nomama so uhlukumeza kanjani ekuhleleni umama wakho manje? Sengasho ubuyile uma wami ngo2004 sengiqala ukuhlala naye. Mebuya nge2004 ugogo wami yachona. Mina ke ngoba bengihlala eCape Town. So uma wami ke umakazi wami wayengumuntu kwakunzima wethu wathi uma wami ngibuyele eEastern Cape waqala ukuthi ngihlale naye. Okay. So angazi noma ngizodinga right. Okay. Yeah, so into ezinjani. So ugogo wami echonayo kwaqala ukuthi ngihlupheke. Because ukuhlupheka kwami ukuthi ngingathola lo mntwana mangimthola ifirstborn yami ngaqala ukuthi ngixabana noma wami ke ngoko. Ngihamba ngihlala. Mhlawumbe awungayiphuthumi. Usuxabana nomama wakho ihlala khona la ekhaya. Yes. Nixabanani bangani nayo mama? Mhlawumbe nje ake siyithathe nje singayiphuthumi. Okay, mase ngiqala ukuhlala noma wami indaba ukuthi bese ngiqala ukuthi ndiye esikolweni ndenza ugrade 12 so wathi yena ukuthi undise esikolweni manje mina decide ukuthi ndibe pregnant. So angihambi into ofuna umsebenzi. So uyabo so kwakunalantu ukuthi sasingavani and as understandani because angikhuliswanga nguye. Yes. Okay. So mhlawumbe singene kuloku kuhlukumezeka wakho ukuhlukumezeka ndlelani kwenzakalani enhlukumezweni zakho manje? So uhambo lwami lokuthini ngiye ngahlala noma wami so mangihlala noma wami kwakuthi asivani lapho nalapho ngaqala ngenzela ifamily meeting ukuthi mina ngilaleli wenza izinto ezibhlungu yazi empilweni yami. So uma wami decide athi angazi ukuthi uhlele lento waye ungafuna umsebenzi so ngihamba ngisebenza ema-kitchen ndihambe ngisebenza ema-kitchen ngangisebenza ema-kitchen phinde ngibuyele ekhaya ungabi mnandi decide ukuthi ndihambe ngoba into engangiyifuna empilweni yami luthando man of God. Expect ukuthi ndema ndingakhuliswanga ngabazali bami njena umama wami sengiqala uhlala naye uzovala la ezagephu. Yes. So okay, omalume baphi ke lapha? Umalume 2004 umalume omncane sewachona oyi1 uyisaphila omunye oyirelative sewachona naye. Okay, sengisho ukuthi ke nasesikhathini lesi lakho uhlukumezeka khona bona ke ubukhona babo baphi bathini mabe kubona uhlukumezeka? So uthe ukuhlukumeza kwami ukuthi umama wathi ngisesikolweni mina decide ukuthi ndibe pregnant. Njengoba decide ukuthi ngibe pregnant every day mana engithethisa ukuthi ufanele uye esikolweni uyabona and ufanele uye esikolweni ngoku pregnant wena ntontoni so ngaphela ngibane enga ngoba into ye rape yami zange ndayitshela umuntu. So ngavese ngathi hayi mina ngoba uhlala undithethisa ngiye ngahlukumezeka wena ungekho
facana nokulala nomalume bami nomalume no brothers zakho so ngathi ngiqale ngaba ngumfazi lapha yabo so ngamtshela kanjalo kwelapha sase siyaxabana yabo wathi ngiyeva ngithando yabo so lonto yandihlukumeza so nda decide ukuthi nje sihlala sisilwa kungengenayo lonto ukuthi kunemvano so njengoba sihlala sisilwa nga decide ukuthi mangihamba ngihlala ngifuna lanto ukuthi ngathola umuntu ozovala ukuthi anginikeze uthando so bengumuntu ohamba ezulazula nebag uyabona hamba ehlala so if firstborn yami la ngihamba ngizulazula nalomntwana mhlawumbe na 3 months ndizulazula naye kwaba nomnye umama oyirelative wathi mandicenge uyocenga umama ukuthi athathe umntwana so wathi mama if ngashiya grant uzoyithatha ingane so ndashiya grant kwakuthi ngihamba ngizula ke ngihamba ngihlala mhlamba ke singena na kule kodwa nje uzoxoxa ngendlela ofisa ukuxoxa ngayo yes man of God ngendlela nje ofisayo ukuze ungashiyi lutho kodwa na kule iyakho yokureshwa ngomalume kwakungomalume abahlukene noma kwakumalume oyedwa nje yes umalume omncane nomunye ungathi uphakathi ngoba malume bami bayi4 but ungowes3 yena so bengokugcina so lo wokugcina wachona so bonke bebekuhlukumeza yes every day nobungasafuni ukhala wazi ukuthi uzokhalela kubani but angazi noba ngizalubi ngoba ngikhule ngithule emnesikolweni abantu abaninzi bandazi ndingumuntu othule bengathethe esikolweni ngihlala ndizithulele mina so ngiyacabanga ukuthi ibindidla ngoba into yakhona ibindidla and uzothi mhlawumbe bandi neanger ngikwatile ngikhupha yonke into ebiyenzeka empilweni yami yabo so ngingumuntu ohlala ethule yes so le wa decide ungayitshela umuntu yes ebuncaneni bakho wakhula nayo nje awuxoxela umuntu awubika umuntu ukuze kube nyathelo ezithathekayo yeah azange ndikhulumele umuntu nangithila umama nje amane ekhuluma amazwi engawathandiyo yabo ngathi angikhathele ngoku the way ukhuluma ngakhona because ngelinye ixesha uye uphele umzali mhlawumbe bekhuluma izinto ongazithandi uphele umphendula nawe ngeyakhe indlela umphendula ngathi hayi ngidiniwe ngoku ukuthi mhlawumbe ngoba ngiqale ngarachwa lapha kowenu yabo ngatsho kanjalo so ndingatsho kanjalo indaba ye-rape yavela kanjalo yini bukwenza wena ungayixoxela indaba angazi bebenza usizo okay ke man of God bengazi ukuthi ngingayixoxa kubani ke leyo ndaba because umakhulu wami bengumuntu obekune voice ephezulu yabo beningazi so ibihleli kumlo yonto ndithi esikoleni nje bandazi ndingumuntu obethula mhlawumbe singene kwezinye izinto obuhlukumezeka ngazo mhlawumbe kungasesiyo leya sexual kuphela sikhona ezinye izinto obukade uhlukumezeka ngazo yes so like ukuthi ngibe ngicabana nomama mphuma ekhaya ngihamba ngihlala like bengisho ukudla uyabona kwendenzela ba meeting kuthiwa ngimameli so ngenye day umama wami ke ngo decide ukuthi angifunele umsebenzi konye umama avana nayo njengoba lo mama ndiva avana nayo ngasebenza kuye lo gogo lo bekufuna ukuthi ngo7 sibe siyalala if asilela ngo7 uzosibuza ukuthi sisahlelele ndona so ngikhe ngahlanya ngagula ngengqondo wakhulana ngengqondo ngihlala kulogogo so njengoba mawugula ngengqondo kunalantu ukuthi uyeyiva into kodwa ukhona kunento ekuphazamisayo so kwakungathi kunento ngivoice yayingaphumi ngangigqiba yonke indawo yakhona yes ngagula ngengqondo so bangigula ngengqondo bazama abantu ukuthi bangithandazele so ngaphinda buyela kula mama lwana ayiphuma ivoice but kunento engathi kufuna ukuthi ndithethe so ngiyamva lo mama wathi lo mama into zakhe azivani nami so that's why ngihlanya impundulo yakhe ayivani nami so ngahlanya ke hayi kuninzi man of God witchcraft mina ngiyona engifisene naye kakhulu angazi buka ngaphi ndigundwa ekhanda angazi kuka ngaphi ndibekelwa amabekelo angazi ngesizulu mhlawumbe uyayazi ukuthi mabekelo kuningi okwenzeka empilweni yami ifamily yonke in rejecta wonke umuntu en rejecta so manje nga decide ukuthi ndingasayikhaya so bendihamba ngizula
ngoba bathi ngoba kufuneka ndiyenze izinto abafuna ukuthi mina ndizenze, and ke mina ibelief yami I believe lapho. Asingena kule witchcraft naye yini bekwenzakalani iziphi lezi zinto ebezenzeka ukucabanga ukuthi witchcraft? Uthi witchcraft like ngizobona inwele zami zigundiwe. Ungazubana ugundiwe. Ndivuke ndizigundiwe ngazi ukuthi zigundiwe ngubani, amabekelo kube nzima ukuthi ndihambe, like ama underwear yami ndiwabone ukuthi edabukile or anyamalele, yabo. So ngisulimpi ezinjalo, hlala ngigula ukhuleni kwami, ngubhlungu, everybody against me nefamily yami. Ngingumuntu othuleke but vela lokhu ukuthi mina ngirespecta kuthini, yabo. So mhlawumbe nami bengingaziboni ukuthi angirespect, but mina ngikhule ngithule, but ama challenges be too much. Akunamuntu oseduzane nami ongimelayo but ngingedwa. So kuyo yonke inhlupheke bendikuya nga decide ukuthi ayikho enye indlela ukuthi ngidecide ngizamkelela uJesu. Ngokukwamkela kwami uJesu ngangena ngento ethi zani nonke nibulaleka inisindwa imithwalo. So ever since ndathatha uJesus ngihlala ngigula, angikaze ngiphinde ngigule. Sengathi ukuthi izimo azisafani nakuqala, yabo. Mawuno Jesus uba nala peace. Awusafani nakuqala, noba ungafika i-challenges uyakhona ukuthi uziface face. Yes. So uJesu mamkela kuphi kanjani? uJesu ngimamkela komnye upastor kuthiwa nguPastor Limba eButterworth. Okay. Yes, so waye preacher eradweni, may preacher eradweni. Mangisithi hey lo baba lokhuluma phento ndiyafuna manje kunento econnect kuye. Yes, mayikhuluma kune something nje. Okay. Enza ukuthi mangahlangana nayo into zami ngathi kungaba nezinto ezingalunga. So kunzima ukuthi ndimthole but at the end ngamthola. Naye wathetha wathi uNkulunkulu khona akuphani phathise kona kukhulu. So ubutila kanjani izinto zama witchcraft ungakakholwa? Yeso sikhathi bengidila nama witchcraft ngekakholwa hayi bekunzima because bengisahamba inyanga ngeloso sikhathi. Yes, so bengisiye ebantwini ngeso sikhathi ngekazani noNkulunkulu. Thini inyanga mazibona ngaleso sikhathi? Abebengakhulumi mhlawumbe abanye bakunikeza izinto but into endiyazi mangenyangeni izinto ziba wese. Yes. So jeleke okay it's fine sekwenzekile ke konke lokho uyazithola useyimweni ezikanjalo zoma witchcraft njalo konke lokhu kuyenzeka. Ngifuna ukubuza ukuthi umntwana usekhona lapho makuze umntwana uthi umthole kudala. Yes. So uphi yena uphila kanjani ngaleso sikhathi leso ukudlula kuzo zonke lezi zimo? I-firstborn yami ngeke ngoba ithatha nguma wami ke ngoko angisakhona ukuthi ndiye ekhaya but mina ngenza sure ukuthi imali enginayo ngiyamthumelela. Like uba ngisebenza ekitchen ngikhola maybe 800 or 400 ndiza kuma wami but ekhaya bamfaka umoya omdaka ukuthi mina ayikho into engimenzela yona umntwana. So umntwana benala nzondo ukuthi umama akayikho into akwenzela yena ungilahlile. So yabona into ezinjalo. So umntwana mkodwa ubekhule phansi komama wami. Ngaleso sikhathi udlula kulezi zimo lezi yena ube kuphi ube banjani? Ingane ayibonanga ukuthi ngidlule kwindawo ezinjani ngoba ngiye ngayisha kuma wami mina ngaqhubeleka ngihamba ngihlala. So ekwambeni kwami ndihlala manje ngisiye ekhaya phinde ndiye ngoba kuba mnandi ekhaya mhlawumbe 2 days after sesiyaxabana nomama sihlala sixabana, yabo. So futhi ekuxabeneni kwami nda decide ukuthi ngicela ukuthi angitshela ubaba wami kuthuphi because bingumuntu bengicisha ukudla, bingumuntu oyentreata bad and njengoba ngimane ngithumela izimali ndizithumela yona nje mase ngifikile ekhaya ingathi sizange ngenza lutho. Yabo. So ngathi ngicela angitshela utata wami. So akangixelela ukuthi utata ngonjani. So ngwekhe wayondenzela iID. Yondenzela iID kwafuneka igama kaTata so ndabamba lapho. Hamba ndizifunela utata. So manje ndizihamba ndizifunela utata ngafika ngahlala kwindawo erongo. Bangithumela bayohlala komnye osebenzisa isibongo salo ofundile
wakwaNdlangisi yabona. Yes. So ndahlala pha. So bengingumuntu obebona ke mina ke maphupheni ngiphuphe ivision yabo. So ngaphupha lapha evision lapho bengihleli khona ngaphupha ubhuti wakho bethanda uhamba abuye mhlambe i4 days abuye ngelinye ilanga. So ngamphupha mangiphupha ngibatshela ukuthi ngiphuphe egwaziwe bathi babhala kwicalendar bathi ndiyathakatha. So mabetsho njalo ngakhala mangikhalayo ubhuti omnye ubhuti lapha eJardini engangimbiza ngitata omncane ubana ngaba hayi mangcono ukuthi ndikusekulo tata utata really ndiyamazi. Okay bangithatha ngemoto bangisa ekhaya kuma wami bawathi sibona umntwana la efika. So sifuna ukwazi ukuthi usukaphi imvelaphi yomntwana. Watsho umama wami ke bangisukaphi ndisukaphi. But wathi wa rage but information yonke ayichoyo kulapho lo tata wami. Yes. So injani impilo ke njengamanje mase sikhulumela imanje? Okay ngithe base ndigodukile ndiye kulo tata ngafika namkeleka ngaba right. Mange right ngafuna umsebenzi. Kwafuna umntaka amatamkhulu wami wafuneka East London eyosebenza. Okay. Wathi akafuni yena. So ngathi mina mandiyothatha imali uthatha umsebenzi lo. Manje uthatha umsebenzi lo ngosebenza ehotel bethi ndinendawo yokuhlala lapha. Bathi nento yonke into ukudla yonke into nzayithola pha. Mangifika yakuyikho indawo yokuhlala lapha ehotel. Bengiklina yonke ama room manje ngilala kwelinye room ngiclean sengiyinto yodlalela lapha anginando ngidlala epassage kunzima. So ukhona onye umama lapho wangifihla eRomeni wathi uve kuthiwa mina ngizabulawa. So wangifihla eRomeni. So ngahlala pha i2 months mangihleli 2 months bengingabhadalwa but ngiyasebenza ehotel. Okay. Mangisebenza ehotel maphela inyanga bahlulelana ngemali yami abangibhadala abantu bakhona. So ndathi ndiya lapho kucomplainelwa khona for imali yokuthi umuntu akabhadalwa. So bathi manze nepayslip angayithola ipayslip. Ngahlangana nomnye ubhuti ngathi ngicela ukuthi ayosabisa laba bantu azenze isihlobo sami. Ubhuti wayenza lonto yabo. Methu uyayenza ubhuti lonto ukuthi asabise laba bantu. Bathi abantu sicela ukuthi uzuze ngeveke elandelayo. Ngeveke elandelayo nanda ukuhlala sendiyama ndlala eEast London. So lo bhuti uthi uyangisiza ubhuti uright unormal. Mathi qhamuka uthi ubhuti hayi azolala kwami zokunikeza indawo mina ngizobona ukuthi ngilalaphi. Sihambe nalo bhuti masihamba nalo bhuti endleleni sekuqala kunuka amakhwapha kulo bhuti. Sekuqala kuba nento ezifana. Wanithengela amasilakhiwa ngathi bhuti angiwathanda amasakhiwayo. Lapho siyakhona siyeziphunzana indawo ngithiwa seziphunzana. So masiyakhona lapho ubhuti wakhona waqala wayengikhiyele eRomeni. Like ukuthi nizothi mhlawumbe sebenzisa icondom umuntu wakhona akafuni umbetha ngempama into ehlala ebethwa. Funeka xa phuma nami ndiphume emehlele endlini nami ngihlala lelubethwa nje kulomuntu. Kwafika omnye ubhuti osisangoma abuza ukuthi sisibuza ukwenza ntoni apha. Ngathi nama ngazi bengithi ubhuti makangisize but angizazange bangifaka kule nkinga. So ndahlala lapho ndibethwa every day. Kufuneka ndidle ukudla ngeforced because akungena ukudla. Ngihlukunyezwa kulomuntu. Angazi ngizothi nanihleli 3 days noba ini na. So ubhuti lo waphuma phandle. Mephuma phandle mina ngabe ngisendlini ngihlamba. Andisendlini ngihlamba ngaqheba. Wathi usayokha amanzi. Methi uyokha amanzi mina ngasala ngiphuma. Angisala ngiphuma mina ndawo wemgodini owawuseduzana lapha. Ngabe ngithola isikhathi sokuphuma. Yes. So after ke ngondahamba ngihlala yabona ngihamba ngihlala. Angithile at the end ndafika la eJozi. Ufika kanjani la eJozi? eJozi kuno malume wami sewatshona. So umalume benomfazi Eastern Cape but eneosisi avana naye lapha eGoli. Okay. So ndakhuluma nalo sisi uavana naye umalume wami ngathi ngicela ukuthi angizise eGoli because mina bengumuntu othanda umusic. So ngesikhathi segospel time so ngeza ngapha ngisithi ngizohlala nomama uRebecca. Okay. Yes.
Oh, so la usunesikhathi singanani la eGoli? Ngifike ngo-2009. 2009. Yes. Baye ngo-2008 but ngifike around lapho. Ufika vele kukhona la usuzobamba khona noma ufika nje uqala uyahlala? Mina ndifika ndicele ku-aunty kuntombi kamalume le yathi avana naye apha eGoli. Ngicela ukuthi ndize apha eGoli ndizoza ngendaba zomusic. Yes. So sinjani isimo njengamanje? Njengamanje akukho lula, man of God. Ngoba ekuhambeni kwami ukuhlala ngaphuma kwa-aunty hamba ngihlala ndihamba ngihlala ebantwini ngathola umsebenzi. Impilo yami yabanzima ndava umnye pastor ekhuluma eRainbow FM. So ndaya kupastor lo Rainbow FM ngambekela istory sami ukuthi kwenzakalani. So wangithatha nje ngomntana wakhe ngolo pastor bangisebenzisa bangibhatala ndi right ngihleli kahle. So mangihleli kahle ubrother wami uyangifonela uthi angazi ukuthi uhleleleni lapha eGoli ngoba lapho eGoli uyahlupheka, mina ngizothenga imoto ngoku. Bangiphethe kakuhle laba pastor laba bangiphethe kakuhle, I won't lie. Mabe ngiphethe kakuhle ndibatshela ukuthi ndifuna uye emakhaya mina Eastern Cape bangavumi. Mangifaka ikhadi ebank kuba ndiyokhupha imali sebengiholisile ngifuna uye Eastern Cape ikhadi latshonela lapha. Okay. Yes, alaphuma. So ngiyacabanga ukuthi uThixo wayekunento eyithetha. Oqala ngiphupha ubrother wami mina ozemva kwami wa87. So ungene ngene emgodini omnyama. So ngayeka lapho ndingazi ukuthi kwenzakalani. So ngafoster ndaye Eastern Cape ethi uzomvulela ibusiness yokupheka. Brother wami besi close. So yaqhamuka ukuthi ke ngose close noma wami akeke aseke ko close nami. Okay. Yes, ngabheke labuyele Eastern Cape. Mangibuyele Eastern Cape wathi umvulela icontainer. Kwahlala 2 months umuntu wakhona akanivulela icontainer yopheka. Ngathi lapha bengihleli khona bengihleli kahle. So ubunibizela into engekhoyo mos. Because into yenzeka ngiphekela amantombi wakhe every day ulala nentombi ezihlukeneyo. Ngathi mina ngoba ndiyakwazi ukuthi ukhule nzima and expect ukuthi ndibone intombi different andazi noba ndismayilele bani. And ndimi first born umuntu wakhona ufuneka mina ndihlalela ukuphekela namantombi wakhe. Yabo. So andiyazi beningulo umuntu uvesathethe ndingazi ukuthi mhlawumbe kukhona into endiyithetha phezulu kwaleyo nto. Ngathi either lo uthwele or bamthakathile because imali yakhona akayiboni. Ayibonakala uyabona ukuthi iphele lapha. Ayibonakala ukuthi iphele lapha. So umfana lo bese car wash besebenza kune car wash number business amaninzi. But imali ayibonakala. Uthi lo mfana lo lamantombi lapha azafika koleke la mali. Ngathi bangavulela at the end icontainer. Ethi uvulela mina but mase ngiqala ishop uzofuna la mali. Ngathi hayibo uthe uvulela mina. So wathi ke na ke hayi angivulela saqala uqabana lapha. Ngathi ngicela umnikeze imali ngibuyele eGoli because mina eGoli bengihleli kahle. So mase ngihleli ndahlala wanginikeza ke lo mali eqonda phinda nabuyele eGoli and angisena ndawo ukuhlala. Sometimes bengihlala ema shelter, sometimes ngihamba ngihlala ebantwini. But into endenza ukuthi ngiphume ekhaya ndangifuna uthando. So but uthando ningalitholi. So into eyenzakala ke ngoku ngithe ndisahleli ke hayi ngalwisana ne-witchcraft too much lapho ndikoya abantu bonke bayanijikela. Akunamuntu oseduzane nami noba ngingajoin ichoir noba ngingaba sentweni everybody yanijikela. Yabo. So ngahlala ngiphindile ke ndaya eEastern Cape. Okay. Yabo. Mase ndile senginenye umntanami lo wesi2 ke ngoko. Lo ndinayo una 5 years manje. Okay. So lo una 5 years impilo inzima. Because ngihambe ngihlala nalapho ngihlala nje ngumthetho wami nje. Yabo spend isikhathi sami nokuthi yama ngihlala. So ngaphinda abuyele ekhaya. So namcela uma wami ndathi ngicela ukuthi ungihlalele nomntwana. Mina ndisafuna ukuthi ngingaphinde ngizame ukuthi ngathola umsebenzi eGoli.
ungihlala nomntana uzothatha imali egrant ngoba utata wakho every month benginikeza isenta benginikeza yona. So mama wavuma. Late umama sebendenzela imeeting nobrother wami. Bangaba angidecide ukuthi ngifuna uyovula imilenze eGoli or ngifuna ukuthi ndibe phansi kobrother wami. Sure. And ke mina nomuntu onenkani angikhona ukuthi ngilalele omunye umuntu ngilivela ukuthi umuntu uyambonisa awumcontrol. Yes. So ndastaka nempilo ngathi hayi ngcono ukuthi ndibe phansi ndiye kubrother wami ndizenze islima. Ndiye kubrother wami ndaya. Manje yaku brother wami ngithi umntana wami usemncane ngeso sikhathi ngoba yena 2 years angiyazi bemncane kodwa ngithe ngihleli lapha uthi brother wami uzomvulela enye into ke ngoku like ungenza i-computer whatever ndizawutrainwa khona. Mangifika lapha kulandawo yakule business zakhe akusenziwa lonto. Untshela ukuthi mina mangivuke ndiyonaka ama custom. Ithi wena uthe mandizokwenza lento enizokwenza so nizokwenza eyokuthi ndizokwenza ama business wakho angizuyenza mina lonto. Ngithe ngisahleli lapha ingane yami yavuleka i-bumps. Ngiqala ukubona ukuthi umntwana evuleka i-bumps. Uphuma igazi. Sure. Yes. Ngabuza komnye ugogo endleleni ngathi hey gogo ngixakene nalento umntwana wami uvuleke i-bumps and kuphuma igazi. So wathi ugogo mntanami udliwa sisilwane shesha. Shesha ufuna usizo. Hayi ngazama ukuthi ngifuna usizo ke ngondafonela usister wami lo ngihlala naye ngoku. Amtshela ngathi ndinenkinga enjena. So wathi yena mangize komnye umama ongumthandazeli. Okay. So lo mama umthandazeli wangixelela ukuthi ubrother wakho uthwele. Njengoba ubrother wakho ethwele njena lanto yakhe ithanda abafazi ithanda nabantwana abancane. And usebenze ngempilo yami nabantwana laba bami. So into enzakala ke ndahlala lapha. Umuntu othandazayo ke ngoba inoba ngiyamhlula ngomthandazo umuntu wakhona wa decide ukuthi ngicela ukuthi lento ubuzoyenza apha awusakhona ukuthi uyenze ngicela ubuyele eGoli. Ngathi ngicela uniphe imali wathi yena akanamali uzobona ukuthi ngenza njani. Ngihamba ke ndaya lo sister wami lo behlala eButterworth ndaya kuye ndobambisana yahlala kuye. Mangihleli kuye usister wami ndazama itoho ndasebenza ekitchen ukuthi ngizama imali yobuye lapha eGoli. Okay. Mangizama ubuye lapha eGoli ngahlala lapha eGoli kwaba worse lapho ndihamba khona nje ngilwa nabantu. Abantu nje ndibona ndinezitretch emzimbeni, ngibona ngisulwa nabantu witchcraft too much. Ngihlala ngigundwa nje ekhanda. Ngifisana ne-witchcraft lapho ngikhoyo nje i-witchcraft. Yes. Jesus. So lapho ngikhoya i-witchcraft so kwenzekile ke ukuthi into zami bezingalungi ngingafumani imisebenzi ngingenzeki nix yabo. Ngawuthola umsebenzi e-town eJoburg. E-town ndawuthola kwi-clinic. Manguthola nganyusa i-firstborn yami so angazi ukuthi kwenzakalani uthe makuza i-firstborn yami imvakashele 2019 ngavese ngaxabana nabantu emsebenzini ngawuyeka umsebenzi. Yes. So benganigqoshanga but ama challenges were too much kulapho kwaqala kakhulu ke ngokuthi bengilandelwe yilempi endikuyo manje until now. Impi yokuthi into zami nje zimess yonke into. So after ke nditholela umsebenzi ngawuyeka umsebenzi ngabe nginechomi enganginayo ichomi. Echomi ke ngayifunela indawo ngayifunela lo msebenzi but umsebenzi yayingowami babethe uqeda kwami uteta lo second born yami ngizongena kumsebenzi ngafaka ichomi. Mangifaka ichomi kulo msebenzi yafika yavala kwangena yona kwathi mina ngisafuna. Makuthiwa kusafuna ngaxabana nayo ichomi kwafuna ndohlala eSoweto. Mahlala eSoweto ngasihlala eSoweto impilo yabanzima baba yastuck impilo ndathengisa izinto enganazo so ngihamba ngihlala ngithweke ngokumangihamba ngihlala ngathi inzima impilo because bingcono eTown ngaphinda ngabuyela eTown mangibuyela eTown ngahlalisana nomfana owayengumXhosa. So mangihlalisana naye ngithatha ingane yami ndiyoyigcinisa because mina nobaba wengane sivana. Okay. Yes, ngathatha ingane ndayigcinisa konye umama ngathi ngicela ngigcinele.
so ngizothi xa ngithola isente or kwimali egrant ngizolahlela yona naye nemali kababa wakhe ngizoyilahlela kulo mama because akekho umuntu ozongcinela lengane. So ndaxabana nempilo ngaziyela kupastor okuthiwa nguProphet uSibu. Yes. Olwala eGoli. Yes. Okay. Mangiyakhona kakulapho impilo yami ukuthi ngancedakala khona thola umsebenzi lapha eBelungweni. La ngisebenza khona manje. La ubambe khona njengamanje. Yes, ngithole khona umsebenzi na 3 years manje. Usebenza khona? Yes. Wow. Yes. So angisebenza khona eBelungwini angikaze because bebezibiza ngabazalwane. Mina lapho ngihlala khona abantu is like ba12 or bayangisebenza nje. But bebezibiza ngabazalwane nami ngikholela ukuthi ngabazalwane yabo. So ngihamba njengoba ndihamba ndirenta ke ndihamba ngirent every month ndiyathutha ngiyarent. Manje ngihlala nabantu isilaka abantu bathela izinto apha ekudleni endikuphekayo or abanye banezikhiye bakunikeza isikhiye siwona basala bengena ezindlini. Bengena ezindlini kufike kunento ezindluma embedini. Ufani wethu ngathi kubasala bengena belento. Yabo. And benginayo lento ukuthi mawumenza into ndiyayibona ukuthi okay kunento efani ngokuyenzekileyo la. Yes. So ngatshela belungu ngathi ngicela ukuthi ndiyohlala ngihlale kubo because umama womfana lo bengimsebenzelayo wa decide ukuthi abuyele eCape Town. Okay. Ngayohlala eBelungwini. Mangihlele eBelungwini hayi ngahlala kakhulu kwabamnandi eBelungwini yabo. But kwaba ne stranger ezezinto. Kune lizard zakhona bezimhlophe. Ngihlala ngizibulala. Ingazi. So ilizard zakhona ngisebenzela abelungu abayi2. So abelungu bakhona ne xa ngihleli kubo ndahlala bazi ngibe ngabazalwane yabo nabo bandazi ngumzalwane. So makufuna ndiye esontweni ndiya ngengqondo. Mandibuya mhlawumbe la ndingane crash angisaye esontweni. Mama bebuza uma umfundisi ukuthi why ungaseze esontweni ndithi andiyazi nami. Makufuna ndize esontweni angazi ukuthi ngivese ndithi ndiyeza but makufuna ndize esontweni akuzeki. Ngihlale but la eminweni bibhlungu mina ngathi kune ring spiritual rings. Yabo. Ngihlale kunento ezifana yabona ngihlala ngidiniwe. So kwenzekile ke ngoku ukuthi mangihleli lapha ngidiniwe ngathandaza. Amandla okuthandaza awekho. Kodwa ngalo day ngathandaza. Mangithandaza ngathola chance yokuya esontweni. Manje esontweni labalungu bayi2 enibasebenzela khona umnye umsebenzela khona lapha. So labanye labanikeza imali ngesandla. Babenikeza imali ngesandla kunento engitsalayo la esuswini insala ngathi ibhlungu into yakhona insala la kuyihumbu yami. Laba besi2 laba banamali izathu amhlophe la ngihlala khona. Okay. Yes labanye laba banikeza imali ngesandla. Yabo ukuthi why benginikeza ngesandla. So ndahamba ke mina ke ndaya esontweni. After sengithandazile ke ngoku but bekunzima ukuthi ndiye esontweni. Yabo. Ndaya esontweni manje esontweni silike ngangisengifile because ngangiphelelwe ngamandla so upastor wangithandazela. Mengithandazela waqhawula lezi spiritual ring because imino yile yonke ibhlungu. Ngathi kune ring. Sibhlungu zonke. So upastor wangithandazela. Mengithandazela upastor ndathenga oil. Mangithenga oil ngayifaka kula 3000 le benginikezwa ngomnye umlungu esayidini. Okay. Mangifaka khona bahlukana nomfazi. Lo mlungu. Yes lobelungu besi2 wahlukana nomfazi. Indoda yahlukana nomfazi nangokuba separate labasavana after ngiphazamise la mali yapho. Yes. So laba ke ngoku nda decide ukuthi ingcono ukuthi ndihambe but bekunzima ukuthi ndibatshele ukuthi ndihambile silake sebengiqedile yabo. Yabo sekunzima ukuthi ndithi ndihamba. Yasizwa ngumthandazo ngabe sengisithi hayi mina because bathe abafuni kwamuntu ozomvisitela. Yabo. Abafuni kwamuntu ozomvisitela ngoba bebevumile eqala bathi Facebook ngeze singazohlala nami manje bajika. Mabejikayo ngathi kwalonto ukuthi kuthiwa akufuna umuntu ozovisitela something wrong la. Yeah. Yabo. So
decide ukuthi hayi ngikhuluma manga ukuthi hayi ifirstborn yami ifuna uzegoli so ndiyofuna indawo kawuthi ndiyahlukana nokuthi ngihlale belungwini but ngisaqhubeleka ndiyabasebenzela. Yes. So makwenzeka lokho ndisabasebenzela namanje. Yes. But every day ubona istrangers zezinto ufika ndine stretch umzimba lo wonke. Yabo. Whatever ndiyenzayo nje lapho ndikhoyo nje witchcraft, lapho ngikhoyo nje witchcraft, lapho nihleli khona nje witchcraft. Khona lapho ndi rent ekhona. Okay, ngithe xa sendiphuma ebelungwini ngiyofuna indawo etown esimall. Ngayithola iroom lapha but ndithola under umuntu. Ngahlala. Mangifikayo lapha ngithi ngoneka impahla ziphandle ngahlala phezukwento engathi sisigubhu. Lento le ingathi libhakethi elinto ndahlala phezulu mangihleli kuyo kwaba nento engitsala la esuswini ebhlungu ngathula mina ngiyabona qhabada angingomuyela umuntu uzothetha izinto yabo izithulele manje izithulelayo kwiroom enifike kulo lelo linempahla yo ndirenta nje kunempahla kuhle kona but ngirenta kunempahla so mangirenta kunempahla hayi ke ngaqala kwama challenges ke ukudla ingathi kunento ezifakiweyo yabona into ezinjalo whatever ngoba ngilisana ne witchcraft lapho ndihamba khona so sekuza every month there is a spirit of death esenzakalayo kunemoya ukuthi nje kunansi into izonibulala but iyehluleka akukhonakala ukuthi ndife nje kunalamandla ukuthi nje ndiyathandaza ukuthi ayenzeki leyo nto at the end. So mangibheke la mawungene kule room le awuphumi. Yabo. Ngahlala mangihleli bangilahlela ngokufa lapha ebedini. Okay. Yes, kunomoya nje obona ukuthi uzokuvala ukuthi ufe. Ngahlathe nalala phansi bazama ngandlela zonke. Into yakhona bengiyibona apha endlini uyabona ingathi iyahamba into yakhona and sometimes intsala ndivuke ngivuka ingathi igazi liyathi dlodlolo lapha kum esuswini yabo. So bazama bahluleka mabehlulekayo ukuthini ngithe ngibuye emsebenzini ngonhlala eJosi ngithe ngibuye emsebenzini afika igesi building yonke esimall icimile nje lapha nihlala khona ngathi nami mangasatha thatha umntwana ecrash ngayibetha ngohlala epark station ngathi angilali la otherwise kobe kuphela impilo yami ngoba kudala bengivala ngamakhabu push amakhabati yonke into ndiyovala eminyango because ngoxa bengangitholi ngemithi yabo bazothini bazothumela umuntu azongibulala ngoba mawungene ngibheke ngakhona mawungene lapha awuphumi yabo. So 3 days wahlala ungena gesi ndolala epark station bathi ke bona ke abafuni umuntu ongena ticket because uba nginomntwana njena ndingafana ndihlale for 1 days ezinye insuku ngizozibona uba ndenza njani. But ngelaki sengiholile kulo uqala umlungu lo bengihlala ku so ngabe ngispenda ke ngoyimali kanjalo ya kulo umlungu lo omunye akangiholisa ngahlala epark station ndaye amapolisa anikeza ingubo ngahlala nomntwana epark station salala khona mamvuke eksenda ufuna ihotel hayi ehotel cabala ngazi noba bacimba bandiye kwiboyfriend nayo bafuna iboyfriend ukuthi ingixoshe na ngavese ngangcolisa ibed yonke yamoshakala yonke ibed caba bafuna ukuthi bani kwiboyfriend ingixoxe ngibuyele back kubo but manje search ba igesi seyibuyile na ukuthi igesi ayikabuyi uyingcolisa ngani ibed mhlambi ngihambisela kulo bed igcwala ibed yonke yase hotel yabo laba abantu bacaba bafuna nibuyele back uba ndiye kwiboyfriend ufuneka mhlambi indigxoshe ukuthi nibuyele back kubo ngoba ngangicabanga ukuthi zisigns zokuthi nje bafuna uqeda ngami ngoku abangitholi so ibuilding yonke icemile so ngathi angiqali kwakuya lapha so sancedwa amapolisi banikeza leyo ngubo ngabe sindi first day ndalala lapha epark station kwesi2 ndalala ehotel ngabhatala ngaphina kwelesithathu ngabalala ehotel mangilala ehotel ngawufuna indawo la ngikhoyo ngoku yes mangifuna indawo ke ngoku ndithe ngiyolanda impahla pha ngafika ngashaya into engishaya ukuthi beke izitori engizibekayo
bathi haye awunalo ilungelo lokuhamba sign apha uba ufuna uhamba linda umuntu ozokusayina ndathi ungena kwami lapha zange ngisayine so why ngizosayina uma ngifuna umphumile ngithe ngikule building le lapha eSmall wafika ubhuti lo oconnected nalo bhuti ngihlala nayo ngabasezimo sorry ngokutsho njalo okay yes wathi yonke into right angithi ngiyabona umuntu obonayo so ndivese ndingayijumpisa into yakho wathi ke na ke yonke into right ndathi yeah yonke into right wada ngokuthi mina ndiyazi ukuthi kwenzakalani so andizubatshela vese wahleka kanje wada okay ndazithulela mina angizithulele ke ngoba ukuthi ndiyahamba ke ndiyamuvela lapho ndikhoye eLesfontein so nalapho ke angconanyana ama challenges yabona but iwitchcraft every day lapho ngikhoya ininzi so ngithe ngihleli lapho kwenye iroom elihleli kulo uzobona nakhona ngigadlelwa ngokudla every month ngigadlelwa ngokufa but angifi yabo so ngenye day ke ngokungihleli nengane mangihleli nengane ngoba enye imonths zange nisebenze belungwini ngoba abelungu bami bayasebenzisana njengoba beyi2 nje bayasebenzisana okay uma befuna ukucima i-wifi bangicimela boyi2 whatever bayenzayo so bakhiye negate so ngicabanga mhlambi banzabile ngemithi ngokuba ngathatha ummese something or banginqunqe so ndahlala i1 month ningasebenzi ngoba ngisaba lonto yabo ngahlala yadini ndingasebenza ngayibhadala i-rent so mangihleli kuleyo ndawo leyo lafikela ubuthongo ngafuna ukuthi ngaske ndilale ngalala mangilala ngavuka ndine pain la mangivuka ndine pain kwaba nesifuthu esi too much lapho ngakufuna ndifile ke lapho ngivaleke umphefumulo uvalekile kunento nganceda ngokuthi ngikhulule zonke impahla oqanga ndalala phansi ukuthi ndiyasinda la kwaye ne voice ethi awuhambi wena ngavuka ngavuka ukuthi ngibe ngisaphila namanje but i-deliverance kudala ngiyifuna yes ngilwisana ne-spirit of death esingilandelayo witchcraft lapho engikhoyo wonke umuntu ujela like ujela sakufuna nje ukubona nje into engathi kumi inhle yenzakalayo sesontweni once ngibe ku-worship once bende everybody ngaze ngabuza komunye pastor komunye prophet why everybody against me wathi no babona lokhu bakubonayo ku angiyazi ke mina so bengisile impi ezinjalo so manje ngiye ngadecide ndamuvela komnye ubaba lapha bengihlala na last month so mangimuvela khona nalapho fikela kwezinye inkinga nakhona witchcraft nje witchcraft it's like nayo 12 ngoba akafuna umbona mhlawumbe ndithenga into emnandi akafuna uthini so uzobona spirit every day kubona spirit of death ngoba ubona into ezigadlelwayo but ngokuthi ngikulo muntu ke uNkulunkulu angithandayo engafuni iyo ngami yo so ngisinda kanjalo so until now ke ngokho but ke ngoba useyozibonene nenye proof yokuthi na sengifikile ingidi yavaleka so ngilwimpi ezinjalo uNkulunkulu uthembekile yes man of God futhi akukho kumehlulayo yes uNkulunkulu siyamkholwa amen njengoba usufikile lapha it did not just come to a podcast nje to share your story but you came ukuthi uzosizakala la kumele usizakale khona yes this is what we are here for ke amen thina njengoba senza umsebenzi okanje ololu hlobo so ngiyakholela kakhulu kuNkulunkulu nasemandleni akhe for bonke abantu abafika la basivakashelayo yes ukuthi akuphelele nje kuphele ku sharing story kodwa into yakho siyasiqinisa namazulu ukuthi akwazi ukuyiattenda andazi man of God nizothini yes the reason kwenye ixesha kwicala lokuthi ndilwe impezi njeni yes
lapho ngihamba khona bathi kufuneka ndiyobe sisangoma ekhayeni. Okay. Yes, the reason why uSathane engilwisa ngoba ufuna ukuthi ngiyomsebenzela ekhayeni ndiyokuthatha izinto emakhaya bese sangoma ngapha ngifacana nale sacrifice yenziwa brother wami kwenye side ngifacana nokuthi kufuneka ndiyolanda izinto ekufana ndiyozilanda but I refuse because ndiyayazi ukuthi ngibaleni endiphila naye mina. Yabo, so bafuna ukuthi ndibese sangoma. So I can't ukuthi ndibese sangoma na ngiright ku Jesus. Sure. So that's why ngilwa impezi njalo kufuneka ndibese sangoma and ngulamuntu kwesinye isikhathi ngibona izinto so kanjalo but andikho deep lapho. Yabo. But isikakhulu ngilwa impi yokuthi kufuna ndibese sangoma but I can't. Yes. I don't know noma usuqedile obufisa ukuthi ungathi ungakushare because kahlala emoyeni wami ukuthi engathi singathandaza ubanxusa nababukela emakhaya ukuthi bakwazi ukubeka emkhulekweni yabo. Amen. uNkulunkulu uthembekile kakhulu. Amen. He will attend to your cases, he will attend to your problem. Yes. We serve a very faithful God. Yes. So mhlambe makhono kunye ongafisa ukusho maybe mhlambe singasebenzisa leli thuba ukuthi ukusho before siye emthandazweni. Amen, man of God. Usizo ngiyalifuna ngoba nami isifiso sami sokuthi ipurpose kaNkulunkulu anayo ngami ukuthi ngibone abantu besizakala. Ngithanda ubona umuntu umuntu ehlupheka. Purpose yami ukuthi ngibone abantu besizakala ukuthi ngizoshare istories zami ndisharelela umuntu othi kunzima empilweni yakhe ujikelwa ifamily akavani nefamily ngizomnikeza amandla amatsho ukuthi uThixo ukhona. Alahle konke akulahlayo but abe nethemba lokuthi uThixo ukhona kuko konke adlula kuko. Sasa uzobesiza abanye abantu ngesimo akuso. So bengizele lokho ukuthi ngizoshare itestimony yami nokuthi ngisizakale lapha ukuthi ngakhona ukuthi ngize ngiphume kulezi zimo zokuthi ngikuvila ubhlungu ngesinye isikhathi bengibuza ukuthi why mama wami engangenzanga iabortion yabo than ukuphila impilo enjena ngihlukumezeka kwendawo zonke. Or if ungabulala umuntu ndihambe ndiyocela uxolo yabo ngoze ngivila ubhlungu I won't lie. Jesus. Ngivila ubhlungu angeke ngikhuluma manga ngivila ubhlungu buza ukuthi mina ngiyenzani emhlabeni but at the end uThixo ngiyamazi ukuthi une purpose ngempilo yami. And akunamuntu ombhekele ukuthi efamily nami akunamuntu ukuthi ombhekele ukuthi mina ngumuntu oright ngihlala ngumuntu omubi nasebantwini ngihlala ngumuntu omubi but ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unecebe elihle ngempilo yami. Jesus. Ngicela ukufundela nanti ivesi before sizothandaza Oh Holy Spirit. First Samuel chapter 22 verse 23. Hlala kimi ungesabi ngokuba ofuna ukuphila kwami ufuna ukuphila kwakho. Kepha uyakulondolozeka kimi. Let me read it again. Hlala kimi ungesabi ngokuba ofuna ukuphila kwami ufuna ukuphila kwakho. Kepha uyakulondolozeka kimi. Hamba ngifunde nange-English noma ngifunde ngesiXhosa mhlawumbe kuzoyizwa kangcono bese ngifunde nange-English. Hlala nami musa ukoyika ngokuba ofuna umphefumulo wami ufuna umphefumulo wakho ngokuba ugcinakele unami nje. And then the last version, Bazalwane, before we pray, stay with me, don't be afraid. The man who wants to kill you is trying to kill me too. You will be safe with me. Ufuna ukuqinisa nje ngalamazwi lawa wena mama ukuthi uNkulunkulu indlela asivikela ngayo in most cases abantu aba-attacker wena kufana nokuthi ba-attacker yena. Amen. Uyinhlamvu yeso lakhe.
Amen. So ofuna wena ufile kufana ukuthi ufuna uNkulunkulu efile ungambulela kanjani uNkulunkulu. So ofuna wena uphansi kufana nokuthi nje you know ufinyelele esigabeni la khona ukuba utholwa nawe kufana ukuthulwa noJehova. So ngamanye amagama ngifuna ukuqinisana ngalamazwi lawo nadadewethu ukuthi hlala kuyena uNkulunkulu uzokulondoloza ukuphila kwakho. There is only one man esimkholwa ngezimpilo zethu thina uqobo. Angikwazi ukuthemba ngisho ngafika umprofeti onamandla but angikwazi ukumthemba ngempilo yami ngokuphelele. Uyedwa umuntu esimthemba ngezimpilo zethu. So ngalawo magama ngifuna ukuthi mina kuwena uNkulunkulu angathi angakulwela izimpi zakho. Amen. Akulwele nalezi ongazazi. Akulwele nezimpilo ezibungangayiboni. Akulwele azakulwele nezizayo engakafiki nashe engqondweni yakho. Akulwele azakulwele nezimpi ezinye sezadlule lokhu ifuna ukubuya ezinye lokhu zikulandela. uNkulunkulu ngathi ngakulwela akulwele ngisho usungasacabanga ukuthi uyakulwela akulwela usacabanga akulwela ulele akulwela uvuka akulwele ubhekile akulwela ungabhekanga uNkulunkulu akulwela izimpi esisiwami egameni lika Jesu Kristu khona ideclaration engayibhala engifisa nje ukuthi ke siyisho before sizothandaza. Thank you Jesus. Okay. Incane nje ngicela ke sisho lamazwi lawa wena sisiwami and then bese sizothandaza and then bese ke usho lokho ongafisa ukukusho ngasekugcineni. Ngizothanda nje ukuthi ushe emva kwami ne. Okay. Yes. Father, let your consuming fire surround me. Let your consuming fire surround me. Every witchcraft. Arrow sent against my life. Bend to ashes in Jesus' name. Bend into ashes in Jesus' name. I declare that no weapon of darkness shall prosper over me. Lord, arise. And scatter every witch. Plotting evil against my destiny. Evil against my destiny. Oh yes, Lord. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. In the mighty name of Jesus. You are God. Uyasilwele impini ehlukahlukene. Izimpi zonke zikamoya uyasilwela. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele siyathandaza namhlanje uNkulunkulu wethu ingcwele. Every spiritual attacks, oh God, we pray, oh Father, and every demonic agencies, we pray that they catch fire in the name of Jesus Christ. Wherever they are, in the name of Jesus, we pray, mighty God, there is nothing too hard for you. Heavenly Father, we come before you. Sithembe wena. Nkulunkulu wethu asinale elinye ithemba. It's either it's you or nothing. It's you or nothing. There is nothing enye siyethembayo. Sithembe wena namandla akho. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu ingcwele, the life of my sister here, we come before you, O Lord, in the name of Jesus. Baba wethu ingcwele, yelula isandla sakho phezu kwempilo yakhe. Kungasondeli kuNkulunkulu wethu ingcwele nowodwa imimoya elwisana nempilo yakhe. Ngegama lika Jesu, we denounce her. Nkulunkulu wethu ingcwele kuwona wonke ama-altar obumnyama. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha, konke okubizwa ngegama lakhe, Nkulunkulu ingcwele, sikubheca ngegama lika Jesu
even nempilo yakho uqobo siyicwilise egazini lika Jesu Kristu waseNazareth, the blood of Jesus, the blood that shall never loses its power, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you, Lord, uNkulunkulu wethu engcwele, egameni lika Jesu uKristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele, uNkulunkulu namandla, awuzilandela udumo lwakho ngempilo yakhe, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Wenzela ubuhle begama lakho ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Father, perform your miracles, perform your miracles, perform your miracles. Oh God, you are so wonderful. You perform the miracles. uNkulunkulu wethu sukela emandulo namanje usazowaperforma egameni lika Jesu. I even pray nalo mbukelo subukele ekhaya who's experiencing the very same situation, in the mighty name of Jesus. Heavenly Father, we thank you uNkulunkulu wethu engcwele, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu engcwele, vela ngamandla esimweni sakhe uNkulunkulu wethu engcwele, attend isimo sakhe uNkulunkulu namandla egameni lika Jesu. We assign the angels to attend into her situations in the mighty name of Jesus. We thank you, Father, uNkulunkulu wethu engcwele, for your glory, for your glory, for your glory. We will do anything for your glory. We will do anything for your glory, for your glory, O Lord. uNkulunkulu wethu engcwele, awuveze udumo lwakho nasempilweni yakhe, for your glory, Lord, in the name of Jesus Christ. uNkulunkulu wethu engcwele, ngegama lika Jesu siyathandaza Baba, mubufakazi obusha in the mighty name of Jesus. Mvezela amandla akho uNkulunkulu wethu engcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu namandla, yonke iminyango evalwe isitha uNkulunkulu wethu engcwele siyayivula ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yonke iminyango na wonke amaphimbo anyenyeze indlebeni zakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, we neutralize them in Jesus' mighty name, O God. We pray and we trust in you, in your power, O God. uNkulunkulu wethu engcwele, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. All the glory, O Lord, unto you, in Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Jesus. Thank you so much, man of God. Yes. uNkulunkulu siyamkholwa, siyamthemba. He is a faithful God. Yes, man of God. There is nothing too hard for him. Amen. If you have anything that you want to say, nje ongafisa ukuyisho before sizovala, let me give you this opportunity, woman of God. Egama lika Jesu. Amen. Amen. Amen, man of God. Sometimes mawudlula kwizimo odlula kuzo akuyona imistake, ngoba uThixo mekufuna ufuna ukubheka ukuthi uthembe bani kulezo zimo lezo kuzo, yabo. So isikhathi esininzi umuntu ukhonza ngaba khonze ngaba, kodwa ke mawu situation ezinjena njengoba ndisitsho impilo yami inzima kakhulu, ifuna uJesus kuphela. Abantu abaninzi isikhathi esininzi siyayixuba, sayimix insindiso, soqhuba sithi insindiso ayisebenzi. Insindiso iyasebenza, uJesus uyaphila, but ufuna yena yedwa, ngoba uthi unguThixo one-jealous, ongafuni ukuhlanganiswa namuntu nanto. So as long unoJesus konke kuphelele. Sometimes, man of God, noba ungabi namoto, ungabi nantoni, abantu abaninzi bacimba ukuze kuphumelele kufuneka kube nemoto, ube nendlu, ube nantoni. But as long une-peace, ngoba laba bantu baphethe lezi zinto zazi lapha emhlabeni, i-peace abanayo. Kodwa uma unoJesus unako konke ngoba une-peace. So kuko konke endlule kuko ndinayo i-peace yokuthi ukhona umuntu ongilwelayo. So nomuntu okwisimo akuso angalahli ithemba, uThixo ukhona. Futhi uThixo uyamnakekela umuntu. Uthi ma abantu abazali bakho bekulahla, yena ungumzali kuwe. Uma abantu bekujikela, yena
unami Yes, yes. and akamshiyo ngowakhe umuntu and izwi liyasebenza. True. Izwi liyasebenza. Yonke into eseBhayibhelini mina ngiyayikholela ukuthi iyaphila. Yazi man of God ngiyengibukela ku Facebook abantu abaninzi bathi uJesus akekho, iBhayibheli ayikho. Mina iyangisebenzela. Ndikulenda ukuthi ngibona ngiphila nje kungamandla kaJesus. Nothing else. Wow. Inyanga ndizihambile into ezithile ndizihambile but azisebenzi lezo zinto. Inyanga mina mbivele ukuthi isebenze ukuthakathini. Yabo. So I can't ukuthi ndihambe eEastern Cape ndiyothatha into zika Satan. Yeah. uThixo mina ufuna ukuthi ngincede abantu bakhe not ukuthi mina ngibulala abantu bakhe. So ngathi kumuntu okwisima kuso kuleso simo kune testimony enkulu ezayo. Nami kusasa kunabantu abazophila through isimo sami. Yes, true. Yes. UThixo akamthwalisa umuntu umthwalo ongaphezulu kwakhe. True. Yes. True. Ngiyazi ukuthi kulesi simo ngizodlula and kunabantu abazosinda through mina. Yes, ngakhala namhlanje kodwa kusasa kunamuntu ozophila through mina. Yebo. Yes. Yebo. Wow. Akuyona into embi ukudlula zibhlungu zona kodwa sizokupha amandla ifana nomuntu okuhlukumezayo kupha amandla and inhlupheko okuyo nenhlukumezo okuyo ayingakukwenza ukuthi ubaleke kwipurpose onayo mayikwenza ukuthi ube nokucabanga ukuthi uzifocus kule purpose onayo. Mina number 1 anazi ichomi ngoba ngiyazazi ukuthi ngekusasa ngifuna uba intoni. Uma ufuna ukuya uyozazi ukuthi ufuna ntoni empilweni yakho kunabantu afuna ukuthi ubasuse empilweni. True. It's not everybody ukuthi afana bese empilweni yakho. So ngesinye isikhathi uNkulunkulu mayefuna ukuthi akhusele into ekuwe kunabantu ngiyabona mina ngathi abantu abangithandi kanti ukuthi uThixo uprotect into ekumi. Yes. Ningathi kanjalo man of God. Khona ivesi elivukayo nje lapha njengoba ukhuluma nje kanje. Yes man of God. Engifisa ukulivula njengoba ukhuluma songa lolu hlobo. Incwadi yabaseKorinte yabaseKorinte chapter 3 verse 1 mhlawumbe ukuthi ngilifunde nje ngesizulu egameni lika Jesu. Sesiqala futhi ukuzincoma na kambe siyadinga yini njengabanye izincwadi zokusincoma ezizakini noma ezivela kimi nina neyincwadi yethu elotshiwe ezinhlizweni zethu eyaziwa ifundwe ngabantu bonke ngithanda le line le nina neyincwadi yethu elotshwe ezinhlizweni zethu eyaziwa ifundwe ngabantu bonke. One thing masukungena esimeni kokunye ungangazivezela wena indlela into sukudlula kuyona. Kodwa truth is baningi abantu osuke bekubona ukuthi udlula kuphi and uma usudlulile futhi kuleso simo kubona kuba njengento ukuthi ngempela uNkulunkulu wakhe uyaphila ngoba singofakazi thina simbonile edlula esimeni esika so ngamanye amagama ngifuna ukuthi ngalamazwi la ngiqoqa ukufunda la manje ngifuna ukuthi bakhona abantu abakwaziyo ukuthi udlulapi. Amen. Futhi ibona abayoba ubufakazi obukhulu ukuthi no siyamazi. Amen. Ukuthi lo muntu loyo udlulephi. So ngamanye amagama inkosi ayinqeni ukukuthatha ikufake entweni ethile kanti ifuna ukushumayeza abanye abantu abathile. So uNkulunkulu ke osifakwe imene ezahlukene kanti uyena qobo lakhe ozidlulisela umlayezo kubantu abathile. So ngalawo magama ngifisa ukuthi nje qina kule season after le channel kuyakhanya ngaphambili. Amen. Masudlule kula channel there's a light ngaphambili. Amen. Thank you so much woman of God. Thank you so much. Mhlawumbe nabantu abafisa ukuxhumana nawe bakuthola kanjani? Abantu bafuna ukuxhumana nami ngisebenzisa WhatsApp number 081 Okay. 081 84 83 532. Ayiphinde woman of God. Of God. I did
Sorry. 081 sorry 081 84 83 532 Iyo le WhatsApp ngayo. no Oh enye le uyibizayo. call ifoni lena ayisebenzi yalahleka isim card yakhona but ayikhona ukuthi ufake enye isim card la khona. Oh, Yes. oh no bengithi ubiza le bese WhatsApp ngayo ubiza enye. No ayisebenzi leyana isebenza ku WhatsApp le ku WhatsApp so i-call ma umuntu engifonela ngiyakhona ukuthi ke ngimfake ku WhatsApp. Oh umfake WhatsApp. Yes. Okay, no problem. Ye call le. No ye call le. Yes. 081 Okay. 84 83 532. Okay. No problem mama. Siyabonga kakhulu mama. Thank you so much. Yes man of God. UNkulunkulu aqinise nje akuphe isibindi. Yes. Qhubeke nalolu hambo lempilo. Amen. Bafowethu asibonge kakhulu, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngohlala nathi. uNkulunkulu makanibusise. Ngicela ukuthi sibonane eTebheni eMkhumbane ila sibe sikhona ngomhla ka2 May siyaqala ekseni ngo10 siyobe silapha na eTebheni eMkhumbane on your Google map ungathi nje uMkhumbane yokuthatha ikubeke eTebheni ke eMkhumbane silapha kulapha ngase Richview ko Mayville Chesterville kuseduze nalo malokishi so mawungabe useTebheni usemlazi kuphi kwaMashu you do not want to miss this one. You do not want to miss this one. Please do join us. Lapha bafowethu is going to be a very great day. In Jesus' name. Amen.